Na ndako ni ndagerie recipe ya kiria ya last time. Bonga points re. Kabato gesa maneti na witana kake. Tanona mundu. Ruingia. Bonga point koguo we no orari. No yarehie go hindi ya ruracio. Ndiko makorete magiruga uguo. Anyway, tutaririe muthe turaruga ki? Umuthe tukuruga potato wedges. Na drumstick. Drumstick ino itu ni tuwikia drumstick ne party re ko ya nguku. Kuguru. Ni kuguru niguo. Ni tikiero ni kuguru. Tikiero ni kuguru. Ne chicken ne anyway. Is your drumstick. Iti kuguru kana. Ne gwasiria ni isi rai kiona haha uguo. Nicio tukiruga na ndirato shikitie maguta-ini ali. Tutaririo urio shikite tondu itigiukite i fresh uria ciumite kuri nguku. Kaige isi drumstick sendaga sika beko oven-ini. No ukorwo tari nacio tari ici niguo o disbranchire hanini mai-ini kubranch mai-ini mahiu alafu ndasikia maguta-ini mahiu wabe wikia mai-ini mahiu ni ugwikira kindu mai-ini mau ni ugwikira gacumbi kanini niguo wacoka ugikia mai-ini mahiu ndagika cigana ndagika ta 5 10 okay alafu warikia hau ugucikia maguta-ini okay maguta mahiu ureta ko deep fry nita ko deep fry naona niguo alafu riu angiko wina oven oko wina oven ukumarinate the best thing na oven ni ukumarinate naona haho gikia mai-ini waikia mai-ini marination yaku ni kurira koguo angiko wina oven it's the best cause ogo eka marination alafu bake okay oikeri oven-ini iheo kahora marination uragwitire no marinate kwa kahinda karia gothe karia kwenda toguo twari marinate chicken breast ya last time warikia hau gwikia oven-ini yaku iheo kahora riu yo waruta oven-ini ndugwikia maguta-ini tondu already ni baked ni hiu already ni hiu na ni gukorwo i crunchy riu koguo wamiruta hau oven-ini ukumikia sauce-ini yaku gutinie icio guthie na mbere gutinia to cubes kana ni yatinio design no kikina ni kiganu okay ndige maundu maingi haya koguo kondo na oven ugaikia mai-ini mahiu ndagika nini ukaruta hau ugaikia maguta-ini ikahana golden brown githemba giki ikoneka ta ici crunchy ni ju no irio no ucirio no ikio turaciria na sauce itu ya barbecue sauce barbecue sauce nayo ri hihi no tutaririe ni kugate na hi mundu athondekaga atia barbecue sauce ithondekagwo ni kurugwo irugagwo like ingredients yake cikoragwo ci gitunguru nyanya hoho na ni gukorwo na bay leaves angiko wina cio ni ugwikira na oregano ni weno niguo riu haha ukoya pani yaku ukarange gitunguru giaku gukorwo tinite riu ino twinayo ici niki ino ni kongase iyo ni nyanya no ni nyanya hiu ni nyanya nduge ino ni nduge ino ni nyanya theri iyo ni nyanya theri ina maguta kana ni ina maguta okay haya uyo ni tugukorwo tugikara iyo ni tukuhuthira no riu ugithondeka barbecue sauce yenyewe ni woe pani yaku kana kiria rahuthira wikire tumaguta wikire gitunguru giaku ureke kihia no gitika sure gikorwo ki brown hanini uguo alafu wikire nyanya ciaku ukoroge ureke nyanya ciaku cihie biu niguo bay leaves hau niho gwikirira oregano hau niho gwikirira niguo ureke cihie na wigikire tumai tunini ureke cihie biu koguo barbecue tutirugite thaa ici koguo thaa ici turi na nyanya tukumirugira haha asa iyo nyanya ni ndugite ino ni tayari already iyo ni uratutariria mutaratara iyo ni ndiratariria mutaratara ndigiokire kurugira haha tondu wona wa mirugari ni ugubatara ku blend na ndungi blend kindu kihiu koguo no muhaka weterere gikul niguo blend koguo ni kitano ka kurugira haha ino ta tayari no tayari ni tukuhiuja kana tukurehe ni tukuhiuhia haya na turaya botige njugi kafe cici ndiratinia tunini kana iria nene tunini icio ni cia guthondeka coleslaw salad haya twina waru citu ira tureta rosemary na ngiona maitika maitu he undu mekite tutaririe uria wikite waru citu ici tondu twina waru haha waru citu ni kuwa ugacoka waru ukamitinania gakuhe pieces inya
nikio retwo wedges alafu ugaci blanch ugacitherukio hanini na ninjikirie gakara ni turmeric no githerukio gekira cumbi so turmeric ugwikirira hau uracamurira niguo cigwo na kara turmeric ni ya kurehe kareo na gacumbi cia hia ta ndagika itha kana cia blanch ndagika itha no guo ukaruta citikahe mustikamotoke muno tondu ni ugucikia maguta-ini ino kabici ya ricio na twacokia ngatho ni roneka ta ina mai iria turagura kuria thoko ri mwathani ni atuiguire tha na irauma igana irauma igana ndironire oi makiuga rutu riri ya irio ciothe na kamande tiga kabici mukera kamande niko kena la imurauga gatikamenyeke tutikamenye ndeiganie mambe mamenye njahi makiambe maria njahi no kamande ona kwata kiriko gakire na raithi ya ris ona kwamba ithe gatikona raithi kamande grace igoro muno haya hoho icio watinia Alice ndona no wacigemia wega ri icio ni cia ki ici turekira sauce nino itu ni cia barbecue sauce. Ni cia barbecue sauce. Ugacitinia tunini. Haya, kiona. Rosemary citu turikirira ku. Rosemary citu ni cia waru-ini after twa deep fry. Waru ici ni tugucoka tu deep fry. Maguta-ini. Haya, umuthi ni tuwika maundu ma dipping tondu ni tu deep fry te drumstick. Na drumstick ici ni cia nguku iria ya kiria ya ino ya itagwo atia ya mutumba nguku ya broiler kuna mutumba wa nyuma ni cia broiler nguku ya kienyeji ti ya kienyeji ni ya broiler and the best ngira kigenagia na nguku Alice ni ona utuko na nyama ici ingi no guo ri no wenderio specific tari to nginya ugure nguku ngima so nginya ugure nguku ngima angikorwo renda drumstick ni uguthimirwo angikorwo renda iyo ya breast part iyo okorwo renda to wings peke yake niguo ni ukwenderio haya hu ni kiurakaranga haha ni ndekira maguta na gitunguru na njikire paste iyo ni ginger na garlic very basic kama kawaida kama dawa so itwaigire itikanage nyumba so itikanage itu haha